Karam kar Beylangso and welcome back to my YouTube channel Dispensing Vlogs. Pini vlogs bang kala puhen lo. Langtuk chomkan dia dim langtuk karcho la si langtuk karcho ta nilit pe makai pen non Mars 25 lo. La non ache klo 25 pen ke. Chomkan do Beylangso berong la sino itum ta cita on deringat. Beylangso berong ni litum berong. Dan marli term upward ke diri ini yang tanah baklang teh erat. Karam kar Beylangso and welcome back to my YouTube channel Dispensing Vlogs. Non bang kala puhen lo yo tum get kim bom lo yo. Yo. Kala kaya bora ju lo. La pen yo. La bang e selam bom lo yo. La pen ke ha da thak se pipo. Kala bang ke bojaru. La pen ke bon ke subscribe da pleng da po donatum la sing pa pleng pegon ci support sroy na get kim bom lo yo. Karam kar Beylangso welcome back to my YouTube channel Dispensing Vlogs. Non bang kayo get kim tang Cang mana tang telang bon sitame lambang ke anon ancolang pu lapen pini oh lapen ke Langtuk kita baklang man pon non sinili pini vlogs bang ke nili baklang po lapen 500 like lapen subscriber bang lapen non itu 1k subscriber pleng lapo dan moli itu masih 1k bang ke dai tene dari tene no la Oh. So, Langtuk. Kita ambil ya, baklang apa? Adi milih pa yo, Langtuk hendak lu. Asyik original. Don itu Langtuk bang kalahan lah yo. Pini lah Langtuk ketelan lah. Mana? Yo. Langtuk. Lahan lo Langtuk lah. Non ikan ye dim lo dah. Langtuk chomkan. Lapen yo. Lapen labang ya long chong. Paling ini Langtuk chomkan ya dim Langtuk de kapaplang Langtuk aron klem la si yo bini ke cingkur mar lengar lah penon bang vegan ni pai koi pho ini pendahin bang tundang pom lo yo tundang pom lo yo dali anya sop tun bom lo yo apa nak putung bang ke koi lah ang dama nokta dewan ya dud mali tu apen ke udam thuna apen ke 1k subscriber bang kadai dan mali tu target lah 1k subscriber ang pali tuwe kon Pelong, sayun mah. Him cudi. Dar datang mana? So don mali itu longchong ya sop ni liang baklang thai lo la pen ke la hai longchong la bung ti ni liang baklang thai lo la pen ke lan chat la pen ya vlogs mang next vlog song le chitong thana ni la pen ke 1k subscriber puli pek tha Dispensing Vlogs asi lan chat la pen vlogs